Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. U današnjem segmentu 3 minuta za književnost bavit ćemo se još jednim klasikom svetske književnosti. U pitanju je roman Jane Eyre Charlotte Bronte i zbog čega biste trebalo da pročitate ovo delo. Inače, roman Jane Eyre objavljen je 1847. godine. Charlotte Bronte objavila ga je pod muškim pseudonimom kao Currer Bell. Objavljen je u 3 dela. Sadrži jedinstvo radnje, dakle imamo početak, sredinu i kraj ovog romana. I zajedno sa Orkanskim visovima Emily Bronte, koji su takođe objavljeni ove godine, ovi romani spadaju u neke od klasika svetske i engleske književnosti. Roman je slavljenje, ali i kritika viktorijanskog društva i viktorijanskih načela. U ovo vreme izuzetno je značajan moral, moralne vrednosti, religija se izuzetno poštuje. Usled industrijske revolucije najbrojnija klasa je srednja klasa i oni na neki način uređuju ovo društvo uz stroge moralne norme i načela. Ali takođe u romanu Charlotte Bronte se razračunava i sa dvostrukim standardima koje ovo društvo donosi i sa lažnim konvencijama. Konvencija je nešto što postaje glavna karakteristika viktorijanskog društva. Takođe, ovaj roman je izuzetna ljubavna priča, vrlo poznata, koja po svojoj radnji odstupa od onoga kako klasična priča izgleda do tada u ono vreme. Uz to roman ima elemente romantizma, prisutna je gotika, prisutna je misterija, pa čak i elementi trilera u nekim delovima romana. U podnaslovu ovog romana piše autobiografija i ona se zaista obraća direktno čitaocu, govoreći: dragi čitaoče, evo šta mi se desilo tu. Na početku romana, dakle, mi se susrećemo sa ovim likom. Jane Eyre je siroče, roditelji su joj preminuli od bolesti, brigu o njoj preuzima ujak, međutim i on uskoro umire, tako da ona ostaje na milost i nemilost svoje ujne, koja nažalost nju ne podnosi i ne voli je. Ona je odgaja uz svoju decu, 2 ćerke i sina, međutim vrlo često je naziva lažljivicom i prevarantom i stavlja se na stranu svoje dece u njihovim sukobima i nestašlucima. I 10-godišnja Jane Eyre osjeća nedostatak roditeljske ljubavi i topline, iako ona sve ovo trpi stoečki. Evo kako ona opisuje ove događaje: sva grubijanstva Johna Reeda, sva nadmena ravnodušnost njegovih sestara, sva mrskost njegove majke, sva pristrasnost posluge, sve se vrtelo u mojoj uzburkanoj glavi kao mračni talog sa dna bunara. Zašto ja uvek patim? Zašto me uvek muče? Uvek optužuju, uvek osuđuju. Zašto im nikada nisam u volji? Zašto uzaluda pokušavam da zadobijem nečiju naklonost? Eliza, tvrdoglava i sebična, bila je poštovana. Georgijana, koja je imala užasan karakter, drsko držanje i oštru svetoljubivost, svi su podnosili. Njena lepota, njeni rumeni obrazi i zlaćani uvojci toliko su očaravali one koji su je gledali da su zaboravljali njene greške. Što se tiče Johna, njemu niko nije pretio, nikoga nije kažnjavao, iako je zavrtao šije golubovima, ubijao piliće, tutkao pse na ovce, kidao grožđe sa loze u staklenoj bašti. Nazivao je svoju majku moja stara, prebacivao je ponekad što ima crnu kožu sličnu njegovoj, drsko je odgovarao, dosta često je cepao i prljao njene svilene haljine, pa ipak je i pored svega toga ostajao njeno milo dete. Ja, međutim, nisam smela da napravim nikakvu grešku. Trudila sam se samo da ispunim svaku dužnost i mene su nazivali neposlušnom i dosadnom, durljivicom iznad svega, i to od jutra do mraka i od mraka do jutra. Nepravda, nepravda, govorio je moj razum, podstaknut samrtnim bolom na preke, ali trenutne misli, i odluka skovana u istom trenutku nalagala mi je da uteknem od ove nepodnošljive more, da pobegnem.
Evo šta se dešava kada se nalazite u sredini koja vas ne odobrava na neki način i koja vas isteruje. I Jane je srećna što može da ode u školu, nju upisuju u školu u Lovudu, pošto nikako ne može da se složi sa ujnom i svojim rođacima. I u ovoj školi ima oko 80 devojčica uzrasta od 10 do 20 godina i iako je Jane srećna što dolazi u školu, uslovi su izuzetno teški, hrana je loša i oskudna, devojčice dovoljno dobro obučene, tako da se često razboljevaju tokom zime, im promrznu noge i ruke i ona, međutim, ipak ovde uspeva da pronađe prijateljicu, Ellen Burns, sa kojom stupa u kontakt, sa kojom može da priča o životu, o svetu, o knjigama koje je pročitala, od nje dobije ljubav i neko razumevanje koje nije dobila u svom domu i ona, iako joj govori kako je ujna tretirala, Ellen Burns joj govori da ona ne bi trebalo da misli loše o njoj, niti da je pamti po lošem. Na neki način Ellen ublažava ove njene teškoće i voli je, deli sa njom hleb i kafu. Nažalost, devojčice kažnjavaju, direktor Brocklehurst ih šiša, tera ih na strogu disciplinu i vrlo često ih kažnjava u jednom trenutku zato što je slučajno slomila tanjir. 10-godišnju Jane isto izvode pred razred, govore joj direktor da ona laže i vara, ali ona stoički podnosi ove optužbe i na kraju se ispostavlja da on nije bio u pravu i ona pronalazi razumevanje i kod svojih drugarica i kod učiteljice. Takođe, kažnjavaju Ellen Burns u jednom trenutku, ona ništa ne govori, ona se zalaže za ono kada te diraju, okreni drugi obraz, dok Jane Eyre kaže kada te napadaju ti imaš pravo da odgovoriš, ima pravo na svoje mišljenje i ona je pravi mali pobunjenik. Jane Eyre, ona govori ono što misli i suprotstavlja se kada smatra da je loše tretiraju, ona im to na neki način i govori, kaže bar svoje ujni, iako u školi ne može. Evo kako ona objašnjava Helen Burns to kako vidi stvari u pogledu kažnjavanja. Vi ste dobri prema onima koji su dobri prema vama. To je sve što i ja želim. Kada bi čovek uvek bio poslušan i dobar prema svirepima i nepravičnima, nevaljalci bi uvek bili zadovoljni. Nikada se ničega ne bi plašili i nikada se ne bi popravili, već bi bili sve gori i gori. Kada nas udaraju bez razloga, treba da im uzvratimo još jačim udarcem. Ubeđena sam da treba tako da radimo, da jako udaramo, da naučimo pameti osobe koje udaraju da to više nikada ne čine. Jane Eyre je ogorčena, u njoj ima gorčine, nije ni čudo s obzirom na uslove u koje je odrastala, ali Helen je na neki način uči da možda treba na neki blaži način da posmatra svet sa nekom većom milošću i da oprosti ljudima koji su joj činili loše. Nažalost, zbog loših uslova, bolest uskoro dolazi u školu i mnoge devojčice se razbole i preminu, među njima i Ellen Burns. Jedinu utehu u ovim periodima Jane pronalazi u prirodi, koja je uvek tu i uvek prisutna i opisi prirode su izuzetno lepi u ovom romanu. Imala sam do potpunosti sva preimущstva koja su mi bila pružena. Vremenom sam uspela da postanem prva učenica u razredu. Potom sam bila unapređena za učiteljicu. Dakle, ovde pronalazi svoje mesto Jane Eyre i tu na neki način se upoznajemo i sa pedagogijom i sa tim da neko mora da vam razvije ljubav prema tome što učite da biste mogli lakše da učite, morate tu nešto voleti. Međutim, uskoro Jane osjeća da je Lowood guši i smišljajući kako da se izvuče, seti se da da oglas u lokalnim novinama i uskoro je pozivaju da radi kao guvernanta u Thornfield Hallu. Ona se pakuje i napušta Lowood i odlazi u Thornfield Hall, gde postaje vrlo dobra prijateljica sa nastojnicom gospođom Fairfax i tu uči devojčicu Adele
Dakle, Thornfield postaje njen dom, ona se tu osjeća relativno prihvaćeno, iako još uvek ne poznaje svog gospodara, gospodina Rochestera. U kreiranju ovog lika Charlotte Bronte se služi romantičnim Byronovskim junakom koji je pustolovan, neobuzdan, ponekad surov i prek u načinu na koji se obraća drugim ljudima, pa i Jane ponekad, iako prema njoj pokazuje milost kada je upozna. I Jane ga slučajno upozna, jednog dana odlazi tokom zime u šetnju i nailazi na njega koji je povređen i ne može da se popne na konja, pa mu ona pomaže i tek kasnije saznaje da je to, ko je on zaista, da je to u pitanju čovjek koji je njen gospodar, dakle gospodin Rochester. Inače, do ovog trenutka heroine u književnosti su bile obično izuzetno lepe, sa nekom posebnom karakteristikom, dok Jane Eyre smatra sebe običnom, isto kao i Charlotte Bronte u nekoliko navrata piše da bi voljela da je viša, da ima malo lepši nos, da ima prijatni karakter. Međutim, upravo su njeno mišljenje, karakter i ono zašto se ona zalaže, dakle, ti njeni principi su ono što je čine posebnom. I gospodin Rochester fizički nije posebno lep, on ima neke karakteristike koje ga nekad porede sa nekim ko nije baš prijatan za oko. Takođe, Jane Eyre, iako guvernanta i učiteljica, koja je između klasa i koja se po ovom romanu doživljava kao neko ko je rob, žudi za tim da vidi druge predele, putovanje između dva mesta, putovanje kočijom u ono vreme je bilo nešto posebno, dakle odlazak do drugog grada smatrao se putovanjem. Uzaludno je reći da ljudska bića treba da budu zadovoljna mirom. Ona moraju da imaju neku akciju i stvorit će ako ne mogu da je nađu. Milioni duša osuđeni su na još mirniju sudbinu od moje i milioni se u tišini bune protiv takvog udesa. Niko ne zna koliko buntovnika, pored političkih pobunjenika, previre u ljudskim masama na zemlji. Za žene se uopšte kaže da su vrlo tihe, ali one osjećaju isto toliko koliko i ljudi. Njima je potrebno da vežbaju svoje moći, one pate zbog suviše strogih stega, zbog potpunog zastoja, baš kao što bi patili i ljudi. Uskogrudo je od njihovih više povlašćenih drugova da kažu da one treba da se ograniče samo na to da prave pudinge i pletu čarape, da sviraju na klaviru i vezu torbice. Besmisleno je osuditi ih ili im se smejati ako one traže i da urade nešto više ili da nauče više nego što je običaj proglasio da je to dovoljno za njihov pol. Dakle, u ovo vreme raste broj pripadnika srednje klase u Engleskoj, ovo je preovlađujuća klasa u društvu, oni se vladaju vrlo strogim moralnim načelima u to vreme, poštuje se konvencija izuzetno, ali upravo je to ono protiv čega se Jane buni, dakle protiv dvostrukih standarda koji, na primer, humanitarnu pomoć jednoj školi pretvaraju u zloupotrebu direktora. Takođe, roman je i potraga za sopstvenim identitetom, nezavisnošću, potraga za ljubavlju i Jane Eyre i gospodin Rochester imaju potrebu da ih vole zbog onoga što su oni zaista. On je izuzetno tokom njihovih razgovora zainteresovan za to što Jane ima da kaže, interesuje ga njeno mišljenje, on je puno stariji od nje u romanu i na neki način oni provode mnogo tog vremena razgovarajući. U jednom trenutku u Thornfield Hallu izbije požar. Jane spasava gospodina Rochestera od gušenja. On kasnije kaže da je za požar bila odgovorna sluškinja Grace Poole. Radnja se dalje nastavlja i takođe Jane shvata da se ona zaljubljuje u gospodina Rochestera kao i gospodin Rochester u nju. I u jednom trenutku on je i prosi i tu je negde trenutak gde bi se konvencionalni roman završio, dakle završio bi se venčanjem, međutim upravo na venčanju nastupa preokret u ovoj priči
I gospodin Rochester zaboravlja da kaže Jane Eyre neke vrlo značajne činjenice o svom životu i o svom položaju koje se otkrivaju upravo na venčanju. Dakle, zakljelo se nebo raju da se sve tajne saznaju. I sve ovo će uticati na dalju radnju. Kako će se dalje roman odvijati ne mogu vam otkriti jer ću vam pokvariti čitanje ovog romana. Ima mnogo preokreta u njemu. Jane čeka još nekoliko iznenađenja do kraja ovog romana. Dakle, još jedan klasik književnosti, ne mogu vam otkriti kako se on završava. Izuzetno uzbudljiva knjiga za čitanje i za razumevanje, razvoj i borba jednog lika, njen unutrašnji svet, unutrašnji psihološki profil jedne izuzetno snažne ličnosti, roman koji odiše snažnim strastima, energijom, prosto izbija iz tih reči želja Charlotte Bronte da prikaže ovaj lik i da dočara sve ono sa čim se ona suočava. Nadam se da ste danas imali vremena za književnost i da ćete pročitati do kraja Jane Eyre, koja predstavlja prekretnicu u književnosti na neki način, uvodeći neke nove konvencije u pisanje.